9 नंबर होलाहली आशारामबाड़ी टीटीएडीसी केंद्र के अंतर्गत एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। रैली के दौरान सैकड़ों बाइक सवारों ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर रैली का स्वागत किया, जिससे कार्यक्रम का उत्साह और भी बढ़ गया। इस अवसर पर 9 नंबर होलाहली आशारामबाड़ी केंद्र से टिपरा मोथा के उम्मीदवार प्रस्मित देव वर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रैली के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। नेताओं ने बताया कि इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों तक पार्टी की विचारधारा और आगामी चुनाव से जुड़े संदेश को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि टिपरा मोथा क्षेत्र के विकास और जनजातीय अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों से क्षेत्र में संगठन को और मजबूती मिल रही है तथा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा हो रहा है। आने वाले चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। borok ani amsani borok no borok democracy rights tongo borok contest khlainani khlaitun kintu ang bai tokori man ama contest na tabu sujoti angle nugya nini political colleague rok tabu kanong ni party ni yakare BJP ni bana rombai ka borok tam sanai democracy rights tongo borok je jaga thana musungo thangton kintu ekdike angke belake sajaka karonke amai borok androsa bagan bisingo tongai androsa no disturb khlai tongasi so tabu angke ekdom srai srai androsa bisingo je sibuk tongmani jong androsa bagano apono onek somoy kisa misa sibuk da disturb khanai wansu tongmano sibuk rok tabu ongkor thamai kya androsa bagan ekdom tabu ekdom srai srai androsa sasolno aro gera phon tongdi muni phon tongdi jespan khai tongdi kopoti phon thung tongdi androsa bagano amoi disturb te kunongli aisi srai srai ko sir laitan 2021 no oroni BJP ni ngai batainai borang munang ononto sir nang to bini khoroksa tong tong pheba taw no bobani contest klai thanga bahai rok matang sagradi adi bobo ke bo ya sini ani side ke khoroksa ang dadon klai ho on to pura tubino wani kana wo karon ge bo tabo 80 plus ngoi tonga matra ani 40 plus boki ang bai soba klai paine haida mo ashram re hal hali wo norok nai nai di haise bo bini jibono bo soiba bud basaka bini bo jesme bud basa ho jarwo 1000 bochi manani bini thana thani fatafati nago 2021 sini habuba garabo chance deka sungasram re hal hali lokorok joto sungbono logiriwe apply khai kya kintu mia thana yo kaisa incident ka je westlam bosorabo je borok bono budi apply khai roka bo borok ni bono lathi charge khai kya au belaki chaya karon ke abo ani bage belaki plus point ka karon ke je borok tini bini bage 2021 thuya saya khai chiri khogoi bini bage buchanka o borono tini bokro phatijak o borono tini bodungo hospital khlaijak o borono tini yakung derajak amuhai geso je khlaimani abo sini mutani hamarino hinmano khlai dozon thanao je tabo sini dado onodopura o phil logo bisong khona musung liabu tamon kirimarok sundurmarok sakabo tangsia angabon sanamgo nong bisingte dado sungnono kun disturb khlaya nin khaite nong khladi sini khaite sung khlayo kintu sono jodi kebenkai sungmo siring singe tongla aboni jawable sungdi nai nung jodi kaham nakai sung kaham nayo nung jodi hamya nakai hamyang nai abo sanamu sar paithang sumong khorokte tibra sam kre monte to sai tongo androsa simpan je BJP thangchina hinai ngenela kharok kleijak da sar adi ang sakable bubagrani halal ashram bariwo sini 26 ashram bariwo buisung ana ina jaga to MLA bukurikya em bukurikya MDC kurikya minister kurikya akaisa kok nong bisini sanamu songo mo 26 ashram bariwa 9 halal ashram bari amha em tongbo kuribo sini bage kunu yaisi ekmatro ang nango lukuni hamari te bubagra nasibat o duita jinis tonghaino a jaga no minister no em
आं TMK हायसि